manmuno toto pues m'appresso antin enggi esti una storia a fai senang gatong ayatana yun bandan matonya sao loku maamotkan signifaan man makan na tempo jani minakat dinalonya estina historia para mangodin na tempo ayatan di monang a escuela sa timon ni m'appresso esta 20 anos di gaigigui 20 anos di mapongli lo tipu di baba iman nyai nanya naga gigui maila ja bayu na kloru ja ola inko prendi na umbisimos diretso na toto wana biohina lumaci ayatana ayun bandan matonya sauloku maamotkan signifaan man makan na tempo jani minakat dinalonya estina historia para manobin na tempo ayaten di mona imanyay naniju sa timon ni m'appresso ayatan na ayun bandan matonya saung loku maamotkan signifaan man makan na tempo jani minakat linalonya estina historia para manobin na manyoteru ayaten di mona escuela sa timon ni m'appresso ayaten di mona ay escuela sa timon